munyemerere twerekeze hariya i Washington DC ku kigo cyitiriwe Trump, ikigo cy'amahoro, ni ikigo cyitwa US Institute of Peace. Iki kigo rero kikaba aricyo gisinyirwamo amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Congo, ariko Trump kuri wa gatatu yagihinduriye izina akita Donald Junior Trump Institute of Peace. Akaba rero n'umwanzuro yafashe mu kwishimira imbaraga akomeje gutanga cyangwa n'umusanzu akomeje gutanga mu kugarura amahoro ara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ahandi ku isi, dore yuko uyu mugabo yivugira ko kubwe amaze kurangiza intambara zigera kuri 7 kuva yajya ku butegetsi. Ahangaha rero icyo tugiye kugarukaho ni ingingo ikomeye cyane, ingingo ireba abarundi. Ni ibintu bibaye kuri perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Murabizi yuko nawe ni umwe mu baperezida bari hariya i Washington DC. Uyu mugabo rero ahuye n'uruva gusenya, niko nabyita. Akigerayo nonaha ubu ngubu tuvugana, ubwo hagiye gusinywa amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo mu bijyanye n'ubukungu ndetse no kurangiza ikibazo cy'umutekano muke kiri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Perezida Ndayishimiye mu buryo butunguranye imbere y'iki kigo hari abanyamurenge bagize gutya bafata imodoka. Ni imodoka wazita gute? Ni imodoka zifite ikintu cy'inyuma, ku bantu bazi imodoka zikunda gutwara nk'inyama, cyangwa izi modoka ziba zifite nk'udufirigo inyuma cyangwa bashyiraho ibyapa byamamaza. Ni imodoka ziri muri ubwo bwoko. Abanyamurenge bagize gutya, agatsinda rwose k'abanyamurenge bafata izo modoka bandikaho amagambo agenda yihinduranya ariko arimo gutanga ubutumwa. Ni amagambo mu by'ukuri akomeye babwira perezida w'u Burundi Ndayishimiye bati abanyamurenge bakwiye bati b'abatutsi ndetse n'abahema ati barimo barahohoterwa hariya muri Minembwe, ati bityo bakwiye kurindwa nk'abandi baturage bose, ati barimo barakorerwa jenoside n'abarundi hariya mu misozi ya Minembwe. Ni amagambo akomeye rero aba banyamurenge barimo gutangaza, nibyo birimo bigaragara hariya imbere y'iyi nyubako. Bati rero ikintu dushaka twebwe twajyana i Washington DC gusaba perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuva mu Minembwe hanyuma akajya muri Kasayi kwa Chirombo Felix Tshisekedi nyine, ati kuko Minembwe ni ubutaka bw'abanyamurenge ntago ari ubutaka bw'abarundi. Ati turi ijwi ry'abavandimwe bacu barimo bicwa, barimo batoterezwa hariya mu Minembwe ndetse no muri Ituri. Ati turimo turagaragariza isi ibyo itangazamakuru ry'imbere mu gihugu ndetse n'itangazamakuru mpuzamahanga bihisha ku bushake bikanga kugira icyo bituvugira. Ati icyo rero dushaka gusaba nuko Kinshasa igomba guhagarika kutwica, kudukorera itsembabwoko, kwica abaturage bacu. Ati rero iki ni cyo kintu turimo gusaba cyane. Ni ibyapa rero mu by'ukuri kuri za modoka ubona ziriho ibyapa bigenda byamamaza, abantu mukunda kubibona mu modoka zikunda kuba ziri mu masiganwa cyane cyane y'amagare, murabibona ku mashusho. Ni amagambo rero akomeye babwiye perezida Ndayishimiye w'u Burundi uri hariya, bati mu by'ukuri muhagarike jenoside murimo gukorera mu burasirazuba bwa Kongo, jenoside murimo gukorera abanyekongo muyihagarike, nicyo turimo dusaba. Ni ubutumwa rero buhawe perezida Ndayishimiye ndetse na perezida Tshisekedi, ariko cyane cyane Ndayishimiye kubera ingabo afite hariya mu Minembwe. Mu 2022 ugiye kureba amateka agaragaza ko ingabo z'abarundi aribwo zatangiye gukorera mu majyepfo ya Kivu ku mugaragaro, nyuma y'uko ubutegetsi bwa Kongo bugiranye amasezerano n'ubwo Burundi, amasezerano yo kwifatanya mu kurwanya umutwe wa Red Tabara ndetse n'indi mitwe ya FNL, n'umutwe wa Red Tabara wa Alexis Nduhije ndetse na FNL ya Aloys Nzabampema. Ubwo rero izi ngabo zagiraga muri Minembwe zagiye zihakora ibikorwa bibi cyane zatangiye kwifatanya n'ingabo za FRDC na Wazalendo mu kugaba ibitero kuri twirwaneho no kubanyamurenge hara muri Minembwe.
Akaba rero urebye mu bice bikikije Minembwe hari ingabo z'u Burundi zirenga ibihumbi 10 ziba mu bigo birenga 70 kandi izi ngabo zifite umugambi wo kurimbura abanyamurenge binyuze mu kubicisha inzara. Muri aya mezi ashize hari ibitero bitera abaturage ndetse nko ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 kuva kuri iyo tariki kugeza uyu munsi inzira zose z'ikirere zijya muri Minembwe zarafunzwe, inzira z'ubutaka nazo zarafunzwe ku buryo ubuhahirane n'ahandi nta nzira ihari. Abaturage bariya muri Minembwe bagasa n'abari muri gereza. Uburundi bwigeze gutangaza ko impamvu bwabikoze ngo ari ukugira ngo bukupe connection y'abaturage ndetse n'aduyi kugira ngo babashe kugenzura kari agace ka Minembwe, agace bubatsemo indake, agace barimo bagenzura, agace babujije abaturage urujya n'uruza, babujije ubuhumekero abaturage. Ingabo z'u Burundi rero zafunze n'izindi nzira hariya muri Minembwe ku buryo abanyamurenge basigaranye inzira imwe ihuza Minembwe ndetse no kuri Ndondo. Aha hasigaye isoko ahandi hasigaye isoko bajyaga guhahiramo, ariko ubu naho hamaze gufungwa bituma hakoreshwa inzira zigoranye zo kubona ibyangombwa bakenera mu buzima bwa buri munsi. Urebye rero ni ikibazo gikomeye cyane, inzira zose zarafunzwe muri Minembwe, byateje ikibazo gikomeye ku banyamurenge. Ubu ngubu umufuka w'isukari waguraga amadolari 180 mu kwezi gushize wari ugeze ku madolari 600, umunyu waguraga amadolari 25 ugeze ku madolari 250, umuceri waguraga amadolari 50 ugeze ku madolari 250, gakarito k'isabune kaguraga amadolari 18 kageze ku madolari 50. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugora abaturage hariya muri Minembwe, ari nayo mpamvu basaba ko iki kibazo cyakemuka abarundi bakavara muri Minembwe bagasubira iwabo, kuko ubutaka bwara muri Minembwe ntabwo ari ubw'abarundi ahubwo n'ubutaka bw'abanyamurenge nk'uko babivuga, ndetse n'abandi banyekongo batise abarundi baraza gukora iki hano. Niyo mpamvu rero bose uko barimo bazindukiye hariya nk'uko mwababonye hariya kuri iriya nyubako igiye gusinyirwamo amasezerano, bavuga bati ntabwo dukwiye gukomeza guceceka, ntidukwiye gukomeza guceceka. Bariya abaturage b'abarundi cyangwa ziriya ngabo z'abarundi zikomeje kutwica nizive mu baturage b'abanyamurenge zisubire iwabo, ntabwo turimo tuzishaka. Ni ubutumwa barimo gutanga, bazanye n'imodoka rwose nyinshi murabibona. N'abanyamurenge bari hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo bavuga bati mu by'ukuri Perezida Ndayishimiye kuri ingabo zawe hano mu gihugu cyacu. Ni mu gihe kandi yakomeje imirwano itandukanye hariya muri Kaziba ndetse no muri Kamanyora, ndetse ukambuka ukagenda ukajya mu bindi bice bya Katogota, byose bikaba bikomeje kureba uburyo habohorwa biriya bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane muri Kivu y'Amajyepfo, kugira ngo abaturage bongere babeho neza batekanye. Reka rero dukomeze dukurikirane iby'amasezerano agiye gusinywa mu kanya gatoya.